Obwa hatkor kuko town council yendi nzinorebe bidomora ebiteye omushoronga hatapwemo konka nubirabe biri bityo abantu nibasima habo kuba ngo batwiye nibaguraga damu obundi no kugagendera engendo ndingo amaizi gashira ko mutawuni ikmanya extension yanye ngapija kwanda koma konka kalire nishaba mwongere muhangusimu no byaro nabubati obwa hati ameza gagar kugamba kubaga hakozwe ekitongore cya Dr. Deep kurabira mu district kubura kumara ekitongore cya umbrella ekirukora hansi ya ministry ya mizi kitandikire kugumiza mu kisi abantu amaizi ahabicweka ebigatarashiremo borangwita keryo abatakabikiriza barahayo okwekundira pipe zikoreki zarabemo akinkwase RDC wa mujekera tutereki tere ground turunkinga ikintu kitu cyamizi. The project nekwane rabyamo pipes tukuteko 7 km za pipes turuga omurugaga mpaka mu ndinzi kongera mu kilometers ezindi nkina. The project erabiro mu Ministry of Water and Environment, Government of Uganda okorengana na World Bank. Amaizi kibikize so mwe mugabe ni saba abamurera ngo bakore connection nyingi abantu bona bakwenda miza kwanya applications magana no mu office bakwenda bakonnecting so mwe itawe abantu bingi abakosa mize ni bingi mwe nani ngenda kushaba mu izina ry'abanyisingiro roko government shabe Western RDC ko wavekera government akwate fukeji atere ground yo kubanza orukukura ekitongore cya umbrella mu burengero izoba nagira ngo biliyoni mwene kicweka niyeteruho kora mizaga kandi buri kidomorane cyo gura ekinushu cya 10 kutanaho no babiremba gagura siringira 10 neza kuba okwezo kwa mshanje utakawire uzagarika ntuji commissioninga neza kuba yawire so project neza kutwara okwezi kumwe okumara okuteka pipe zona tubetu twinamizi pipe kandi omwanya okubona ebyaro mushanje na town council yendinzi nibyo biri kuza kuganyirwamo mu project ya umbrella erukukora hansi ya ministry ya mizi. Hawa TV Western Ruth Nwamani.